ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aglilinipat tayaw! Nay, apa yang kastang natintisaom na natuyang? Ibagam kin ni Kapitan. Ha? Aglilinipat tayaw! Madi mati kastang ibagbagam. Aglilinipat tayo nga rudawn! Anyaya ti basol may kan ka ti bagbagam ti kasta. Apay, masapul ti basaul, tapno aglilinipat tayaw, ibagam day takin ni Kapitan, nalawag kwaraw. Ah! Ay banang, darasam ti agluto at mabisin na kaon. Uray sa kang kail, mabisinak matain, sikalay nga ya. Ay mabisin kami kanikwaraw. Dandani akon makaluto. Ay umay ka manin makipangal daw kwaraw. Ay, saan mo't At dalang umay ko ibaga. Ay anyat ibagam. Dahil baga ni natuyang kanyak. Ajak malipatan, aging ka ajak maibagakan ka. Anya nga day ta? Aglilinipat tayo ka na. Anya? Unang kail, Hay, makakaungat itim baga na day ta. Anyat imbaga ni Marituyang ken ka. darasam ti agluto kunak. Umay ka pa'y lamaki istorya. Na, nasken amamwak inteng. Taday ja ako marek, nagadaw ti binulod nan abagas kanyak. Kuna namat nga aglilinipat tayo ka na. Na, Ay saan ang mabalin nga aglilinipat tayo? ay saan ang mabalin? Nasken asukatan na pa'y dagiti binulod na abagas. Ay, jakmat mabalin na basta lipatan ni Marituyang Ha? Tapay ang kail. Kino imutang kanyak. Adda utang na ken ka. Ay, dakla. Na, No, umainak pa'y utangan iji barangay hall. nay, awan nga ro ti aglilinipat no kasta. Badaw, lipatan tanda kita akaarubata. Nagkunaking ka. Siya tinang ibaga. Lipatam ni pare Inteng, akanayon ko pagbulbuludan iti martilyaw, kas kadaragaday, no datari maanag dito'y balay. Demon sa pay insubsubli dagiti binulbulod ma. Wain, takasapulak pa'y. Kano'y di pa'y napalabas atawan mo a binulaw. Ita, ibagam alipatay ni pare Inteng. Jakton makabulod king kuha na. Uray ko manod damot sa balya pagbuludan. Awan may. Iso nga raud alipate maun, tasaan mo nga isubsubli dagita binulod mau. Ay isaan, nalakaya ti basta manglipat. Sursur mo ma. Heh, Isuro ka. No masabat mau, saan mon apan pansinan. anya, Kasta lang, taramidam! Marikwanag, nadamag mo ka din jay kaya ta mapasamak ni Marituyang. Anya day jay aya, jay imbaga na ken ni Kwarog, nga aglilinipat tayo laangad. Imbaga na day ta? Wen maray, ang apay ngay akas lamadanagan ka. Ay, saan ang mabalinti kasta? Isumat ti kunak. Saan pa'y anak kabayad kadagiti utang na diti tersinak? Ibaga nakit din nga aglilinipat tayo? Ay, saanak nga umanugaw? Ay, uray syakmut Taado ti binulod na abagas kanyak. Ay, agasam nga iti kinaatindog ti listaan na diti tersinak. Manumatan asa ko ti bagas ti binulod na kanyak. Ay, awan ti aglilinipat, maray. Ay nagpigsamot ti angin, inteng. Ewan nga raw. Ay. Itaman pa'y. Apay, awan madlaw mo. Ay, madlaw ko anapig sa ti angin. Oh. Win nga road. Agun uni pa yan ti hero. Ay, matuktuklap samot taan. Ay, Kwarog, mangag mo da jay. Unang kail, mangikaw. Ay, nanggag na kanaw. Apay nga isungay ti pangibagaam. Kat sika ti kasarsarita. Ay, umay ka sa manan makipangan, Kwarog. Ay, saan mo't ang kail? Amot asan pa yan nakaluto ni Antay? Ay, talaga asa anak pa'y anagluto. Tanay, madandanaгаnak. Gapo iti nagpigsa nga angin. Maitayab samot tanti atip to'y balay. Madanagan ka kadi, Kwarog. Saan? Napay kumamadanagan na. Na, awan apulos dadanagan niyo. Madamdaman tunday tagdanag-danag. Magan tayo pa'y nga umuna. Iso nga kagluton, banang.
Ingkapay ilan sa jema itay tayab nga atop, inteng. Jak pay nga rod nangan. Ibaundak man din nga. Kat, asino nga iti ibaon ko? Ni Kwarog Ay, Kwarog! Huwag na nanggain. Siya akong timapan mangilan sa itiraw. Ay, ingkape alang ti martilyo binulod ni Paribadong. Na, saan na pa nga insublay? Kasaan pa'y man? Ay nakat, no ibagbagan ni Marituyang aglilin ni patayon. Na, at dapay gayam ti saan daan na isubli agamit mo. Sige, tamapan ko alahin nantay. Ay, ala, kaanakan. Ay, naganos talaga dahi ti akaanakak Nataraki pa'y ako nam. Ay, wala. Nataraki lang aro din. Naanos pa'y. Nadamin kankwanan. Yahoo! Isungain kan. Nagpigsa ti hangin, tataba daw. Ay, huwag nga raw. Dandan ni Jack lukatan da ito daw. Umay ko alahin di binulod mo kan no amartilyo ni Uncle Kaw. Anya, martilyo. Adaya mo, binulbulod ko martilyo king kuha na. Adda ka now. Iso ti papaala na. Ay, awan ti binulbulod ko martilyo, kuha raw. Pudno ka ding awan. Awan, kunak lang arudain. Kun ibagam kanyang kalmaw, ngaglinipat kamay, ngagkumpare. Ha? Kasta mo't lang timbaga ni Nana Tuyang. Wain, kinupyak laing. Kanya nga ti baga kini Uncle Kaw. Awan ti sublay, tawan mo't ti binulod ko king kuha na. Kun ibagam, lipatin na kaun, kas kumpare na. Amo magayam ti sumong batbadong. Ay, kutuwi na. Sinuruan na gayam. Nalaing ka pa'y nga grasaon. Wain, na sinuruan na nga raw. Ita, awanen kumparaym a kapitan. Awan matan ti ko kumarek abanang kan kwanang. Ay, kat kasta talaga ti mapasama ka. Saan da kaun apakibibyangan ita? Saan mo matan ida, pakibiyangan? Awan matan ti agsingir kanya. Kaya, awanan. Kano ado ti utang ko kadagita at tao. Ay, iso malako nam nga aglilinipat tayo na. Ay na, kasta talaga. Awan gayang pagbayad ka. Ay, naglaing kan tuyan. Ita, ibagamon ti kasta. Ay, naglaing kan nga agpanunot iti wagas. Tapno saan ka nga agbayad. Ay, very good tuyan. Talaga adakkel a problema dayta na panunot ni Marituyang ngaglilinipat tayo. Win nga rod, Mare. Ultimo martilyo ni Inteng, saan da kayat nga isublay? Kasano dagiti utang ni Marituyang dito tersinak? Kasjay nalatan, ay saan mo mabalin Ay, uray dagiti bagas a binulbulon na kanyak. Saan mo't amabalin akas jay nalatan? Kita man dito tersinak, Maray. Oh, kita anyaya Ba? ti makita. Ay, Mare, awan mo't naka-display kadagita istanten. Nasaya tanadlaw mo. Na, bulong mo't langan ti mamaday ta nakabiten. Nagangupay kit din. No saan nga umayagbayad ni Marituyang? Ay, kapilitan amang rike bakaon. Na, awanan paggatangan mi a itinalakan no kasta. Talaga nga awanen, Maray. Apay, makatawar kayo dita sa bali at Tersina. Ay na marikwanang ultimo 5 saan da akayat nga agpatawar dagiti duma at Tersina. Dito nga Tersina. Ay kat, makatawar kami a iti adaw. Isuga day tati kunak. Patawarak a patawar kada kayo. Kanayo nakmet nga agpautang ka ni Marituyang. Ngem ita, ibaga nakigden nga aglilinipat tayaw. Ay, sana mabalain. Ay, anday ko. Ay, kumandadil ka mo't ba na? Marwam kan. Ay, gusto mo na. Ay, agangin tumanen. Di mo pa'y tinarimaan di maitay-tayab nga atap. Kwa. Nangigmumot di imbaga ni Paribadong ka ni Kwarog nga awan binulbulod na martilyo. Una yan, ay, nagmaditigalad dagijay nga agasawa. Ay, aglilinipat gayam ha. Sige, aglilinipat tayo man. Kahit kasanon nga jay bagas. Lipatan mo na. Ay, jaklakit di makaturog amang pampanunog.
Ay, sus. Na, Irugi naman ang tiagangin, eh. kunakon kay. Ayan, di kwarog. Ay, apay ani kwarog ti birukam. Ay, ibaon ko man, tarim na ti atap. Na, day tala agi babaon ti amom nga ramidan. Sikan ti mapanmang tarimaan. Ay, di mo ibagbagakin ni uncle ko nga dak dito yung tersinam kagawad. Day, apay, ilamlambangam ni Kapitan. No, jak ilamangan, ibaw nakmet nga umuli dyan atap ti balay da. Day tama lagayam. Saan mo na paulyan ni Kapitan, talakayan. Imbaw na ki dyan balay da tataba daw. Nabain na anak ijay. Ita, sa bali man ti pangibaunan na kanyak. Ay na, ingkalat tatulungan ni Kapitan. Kasano numatinag ijay bubong da. Di awan tun ti kapitan tayo na anaws. Ay, inak nga raw din tulungan. Badawng, mangrugin nga agangain. Ingkantari maanon jay diding adanda ni maitayab ti angain. Masadutak pa'y langit Damdaman taon. Namin anon nga imbaon ka. Masadutak nga raw. Imbag jay atep da kapitan tanatari maanon. Patsambay. Kabailan na yan ni pare inting ti umulay. Ni Kwarog tinakitak anang tarimaan. Ay kat no kasta, si kamit tayo ti mapanmang tarimaan, dahi ta diding ti balay. Naglaing kan, syaki dahin ti baon mao. Ay, agure ka man to yan. Kasano ang matarimaan ni Kwarog ya atap da pare inting? Kadyak pa'y insubli yung martilyo na. Nagado pa muspusan. Day talaang ayam martilyom ti kasapulan da. Esos, pimig sa tiangin na. Ay, delikadong santo yan. Ay, naglaing ka talagang agtarima ni iti atap. Mabalin kong ti mga sawang, Kyle. Mabali din. Day, daragsak kayo nga agulitag Wanantay, tasanan na maitayab ti atip ti balayaw. Uray agangin iti napigsa. Palakpakan ta di kwarog. Na, apay di ka palakpak banang. Na, kasano ang makapalakpakak? Kaasimat da pari badong kan marituyang. Ha? Na, Anya tinapasama kadakwada antay? Ay, naitayab jay diding ti balayda. Ay, kaasi damot at talaga Win kahit anya nga ti planom, inteng. Apay kung mga plano akit, kung nadangarod nga aglilinipat tayo. Sana ya kwarog. Katuan mate, siyak mismo tinang ibaganda. Nanggang mau. Na, kasta ka di ti panunot ti adanakam na akapitan? Baybay-an nalatan dagiti kaase akabaranggayan na. Wan mo't ngagpaiso ang Kyle. Ay, saan kan ngagsaupay? Mapanyong tulungan ni da. Anyat makunang kwarog. Intanang Kyle, kasi damot ngagpaisaw. Ay, ayan na ngay ni Kapitan, kandagiti opisyalis samang tulong kadata, Badawng. Ay, awanda pa'y mate. Dagiti ko kumaray, ayan na ngay. Apay ngagberok-berok ka kasta. Itataka sa pulan tayo da, isumot ti kawan da. Apay, adda kabaw munto yan. Kano si katinang ibaga, hindi nga aglilinipat na yan. Ayunan niya. Ang kunkunak lang da ita. Naibaga maun. Saan mo na mabaling nga ibabaway? Hindi ka ngamin nagananad ka nagiti balbalikas mau. Jangarod kaya tagbayad iti utang kaw. Anya ka ita. Datan ti kakasay. Awanan ti mayat namang tulong ka data. Ha? Badawng, da kapitan kan kwarog mo ti sumungad. Umay datan tulungan. Ay, Wayne. Ay, paray! Adda kami ditoy! Agbibiting kami dito yadigit ti balay! Anya ngay day ta ited mo kadamari to yang kan kabadong maribanang. Daytoy bagas akananda, takaasi damot. Pudno da ita, maribanang. Awan pa'y iluto mi akanon may. Si kangay met, marikwanang. Anya met day ta nakasupot nga ited mo. Kwa? Dagito'y grocery nga ited ko kadakwada. Agyaman na kada kayo, ako kumaray. Kita manday ta marituyang.
Uray no imbagam nga aglilinipat tayo ide. Tinulungan da kalata. Si Kapay tinatangsit nga agsaong aglilinipat tayo. Ay, kwa ko kumaray. Ibabawi kong dayjay nga imbaga. Nalpas mon anay baga mare. Maibabawim pa'y ayak at nasaktanan tirik nami. Siyak, saan lang nga nasaktan ti Riknak? Nalugi ak pa yan. Makitam tikas ta nga aramid mo. Ay, sus. Isumo lagayam akanayon anak karikop jay tirsi na marikwanang. Mala, di ka madanagan. Takalpasan day to anapasamak. Agbayad akong. Kasano ang makabayad ka kat kunamot nga aglilinipat tayo. Iris day dayon, maray. Sukatakon iti kastaw. Agnanayon tayo nga agpapaghayam. Mo kunti bagam na natuyang. Dagsawak pa'y lang, un-unaan na kaon. Katno ko na midi nga aglilinipat tayan. Saan aday tati ibaga, kwarog? Ti kayat ko nga ibaga, awanen tilinipat. Kunak man na. Awanen tilinipat, kwaraw! Ay na toyang, annadam ngamin ti balbalikas mo. Nang rona, no saan mo mat amatakdaran. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka day ngayon ton bigat ti fiesta tayo dito'y kabildatan ko kumaray? Wan maray, ti umuna nga aldaw kat kontes ti agduduma asala. Ti maikadwa, kontes iti kinantaan. Timat maikatlo kat kontes ti agduduma nga ay ayam. Lalaingag tapno siyak ti mangabak iti kinantaan. Barang mangabak kami mat Adda prinaktis mi asala kadagiti kakaduak. Da kami mat, adamot a prinaktis may. Ay, anya nga ti prinaktis yo asala, marikwanang. Tanggaw, da kayo ngay. Ay, bugay, mare. Ay, mabuya kayon to nga agsala ko kumaray. Sa anak-anak ipraktis, tanagin sayo akmit anag kan-kanta ijay balay. Napan ka din ni Uncle Jacob Bird Court, antay. Wine, apay adi ka pa'y napan. Si kapay ti Chief Tanod, rumbeng nga da ka ijay. Nagkapuha ki jayin, antay. Inyurnos min dagiti tugaw. Umayak lagso ka, tagsubliya ki jay. Adda ka di badom ditoy. Saan aya nga ijay balay mo ti ayan ti badom? Inyig ko dito idirabe tas asidag, antay. Adayo nga min ijay balay ikaw. Kasta ka day. Agrobuhatak meten, tamapanak ijay. Sapay agsala kami ita. Mayat matlang ata buyain ti sala ti babakay, tantay. Uray babakit kami. Nalaing kami mat nga agsala. Aya, kasta ka day. Makitan to ano, sino ti mga ba? Agkalaban kami kat ni Marikwanang. Taagpada asala ti ikontisme. Adu kayo nga tangaglalaban iti kinantaan, tuyay. Diya mo, kanayo nakpay nga ruden nga ginsayaw tapno siyak to ti mangabak. Saan ka di nga adda mabannog ka, no kanayon ka nga agkanta?
Nungay agpaparaw kan to ijay. San mo't? Oh, di ka kadiagrubat ang mapan ijay covered court. Ay mapanak Tamapanak mo't agbuya. Si kanto ti kang runaan nga agpalakpak inton agkantaak Ha? Saan to nga tamay may saktulaeng agpalpalakpak inton si kati agkanta? Nagpalakpak to nga tamot. Adagiti ko kumari kan gagayim ka. Sino ay dagiti gagayem mo? Awan may temaw. Anya nga awan, si kamot. Si kansamot ti awan gayim na. No arak ata isaw. Taadda ka urit mo no inom ti saritaan. Apay kumangawan ngay. At damit Naimbag abigat tayo amin, kabaranggayak ida. Itata na danon ti pasalip ti sala. Irugi tayo iti purok uno. Ken purok dos. Ken dagiti sumarsaruno pa'y apurok. Untap! Kabuyaan! Kidawak nga agbuya tayo kumalaeng. Awantin naringgor. Kaya nagugulaw. Ada dagiti tanon iti aglawlaw. Nasayaat. Agragsak tayo amin ita a fiesta ti kabilyatan. Ala, irugi tayo ti pasalip ti sala. Mangrugi iti purok unaw. Naragsak dagiti tattawa mang buya ti sala kagawan. Un nga raw, oray babakit da, nalalaing damot nga agsala. Dakayon ti sumarunong agsala kagawan. Un ta purok dos kami ba't? Asino nga ta apurok ti mga bak? Dagitin ti hurado ati mangibagano sino ti mga abak. Naggapoy di munisipyo, kastamot ang mamaistra dagiti daduma huradaw. Nay, malpasan ti sala da maribanang, da kami matan ti sumarunaw. Aw, nalaing dan ti banang. Maatiw yung ata ita. Good luck kagawad. Ay, agabakak. Ay, da kami ti sumarunaw. Anya timbaga ti may sabakat kada kayo hanggang? Ay nadukutan kano iti silpon ti anak na. Ha? Di na kano nadlaw no asino ti nangala. Ang mga no di tayan tinailit adisaw tinangdukutan dang kail. Nalabit akas takwarog. Ay, asino nga ta tinangdukot? Kasanupay ngay, maamuan tinangdukot nagadumot ti taaw. Daytan ti parikot ang kail. Ay, pagringan tayo ka ti silpon na ang kail. Pinadas kon. Inikat dan samot ti SIM card na. Unattended. Ay, saus. Talaga nga rin nga dagduk-dukot di tawi. Ay, masapul aduk talag no asino ti agdudukaut. Kasano kumangay? Agpadlaw kitday no agdukaut. Ikagumaak siya pailang ni Kapitan Inting. Papanamon pare. Madama tibuyang ang pumanaw kami tay. Ado ti may nagreklamo anadukutan. Wallet kas kada cellphone. At damay dagiti tanod. Apay, di da nakita. Masirib dagiti agdudukot. Angem didak masiriban. Anya nga taramidan pare. Tulungan na. Umay kata da aramidin ta. Papanantay. Mapantay di balay. Anda ngamin ijay dagiti aramatan ta. Nukasta mapantapay iji balayaw. Uwin. Kasapulan ka. Madamati duty ni Kwaraw. Itatadatan dito balayo pare. Anya taramidan ta ako nam. Kasapulan ta ti paryaw. Alain ta to'y basit burner. Ken basit tangkay ti LPJ. Ipanta iji piyestaan. Anya nga taramidan ta ka na kita. Aglako ka iti fishball tapno ada umay iji pagpwestuam. Anya, paglakon nak iti fishball pare. Win. Agpamarangak mo ta sa bali ataaw. Di danam namaan asyak ni Kapitan Inting. Agsiputak iti agdukaut. Maawa, tagtikayat mo ang mapasama ka. Nasaya ta maawatam. Barang matiliwan, ti agdudukaut. Sige, agtinulong ta amang duktal no asino ti agdudukot pare. Manglimlim mo aktap no di damadlaw. Kasmatkin ka. Masapul adi damadlaw asika ni Paribadong. Mare, anya ka diti inaribungbungan dagiti tao ija ikit ti kalsada.
Aglaklako kano iti fishbowl. Nalaka kano tilako na isungado ti gumatang. Ay, kasta aya. Ammo matan ti ubeng. No adda fishbowl, pagaayat da agatangan. Wen nga rod maray, agiin no na da amapan gumatang. Taga ano aya jaglaklako. Nakasanglas ka nakamask mag. Oray siyak maray, saan kung amusama na dya abindor ti fishbowl. Adda pa'y kadwa na anak kamask ka nakasanglases mutlaang. Ang di na matultulungan ti aglaklako, tatumalang kiyaw mat. Ang mga numakumikom nga agbuybuya Kasla saan mat? Dagiti matatao ti sipsiputan na. Ay, kasta ka day maray. Ay, hello, Kwarog. Hello, Uncle. Ayan mo ka, day. Di ka mo't makita dito yung covered count. Ay, adak dito. Mangpili ka iti kadwam nga umay dito igid ti kalsada. Siputan yaw ti nakapark at tricycle. Nakadidilaw titignay dagiti talo a lalaki. Sige, Uncle. Mga yabang ka dagiti kakatwang. Siputan yaw ngam di ka agpadlaw. Agyan kayo lang iti asideg na. Urayan yaw ti sumaruno abilin ko, Reglado, Uncle. Awagak nga ro dagiti daduma tanaw, tao may kamindita. Sige. Saan yung unay nga asitgan? Tapno di na kayo tumadlaw. Apay nga taajak makita ni Badong ko dito covered court, maray. Uray siyak nga rod mare. Apay ngay nga awanda. Itay pa'y asap sa pulag kadagiti ayan ti lalakay. Ngamjak mo't makita. Nagkuyog da nga takon ni Inday. Nalabay. Hay, amang ano napandamanin na ginom iti arak. Bay antaman langan ida. Pista mag. Agragsak damot Sa bagay, narigat mo't no paritan ta ida. Kakaiso na piyesta ako nam. Inton madamdama mare. Ibagadan no asino tinangabak iti salame. Agpada kayo mo't kini marikwa ng analaing nga agsala-maray. Diyak amo no asino kada kayo tipilyak no may saak kumaahuradaw. Ay kat, no asino latan ti mga bakakat. Agbibin na lato tayo. Sapay kumamot tainton madanon ti pasalip iti kanta. Siya kumamot ti mapagasatan. Namnamaak day ta marituyang. Tanalaing ka ako manta. Huli ka! Salbag ka! Adak lang itilikudam idi nakitak nga ingguyod mo ti silpon ti balasang anakabul sa itilikod ti pantalon na. Ay, Nakita, akadwa na, yung nagturong iti tricycle, pare. Ay nasiputak. Inyawat na da ito. Dagayam kadwam nagturong mo't idi ayan ti tricycle. Iso asin niya sak ni Kwarog. Uncle! Kitaan tayo mantili na ti isling bag da ito'y alalaki. Aw, na ito'y ka di, Uncle. Ewan. Nakita mi nga da inyawat na kahit. Da inyawat na iti kadwa nakalpasan nga imay dito'y ayan ti nakapark tricycle. Aw, kitahan mi ti bagmaw si kalalakay. At da pulis dita barangay haul. No di mo ipakita, ayaban min ti pulis. Agduduma mo't asilpon kan walit na gito'y. Ay. Ganggan na et kayo dito'y nga may agsipdot-sipdot. Ina ko na yaban ti pulis ang kail. Tapusasan danda gitaw. Nimot gayam pari Badong ja aklaklako iti fishbowl. Saan ko nabigbig Nang limlimo samit. Nabigbig kon ta inikat na ti mask na. Diyak pa'y nabigbig ta sa bali ti kawus na. Nagdardaras met anapan iti ayan dagiti pulis. Ay mapanak man ijay ayanda. Takitaak na niya ti mapaspasamak maray. Ay, intan, mare. Kasla nga min adda mapaspasamak akarkar na. Apay, anang limlimo ni pari Badong. Nay, mapanan dagiti pulis iti igid ti kalsada.
Kadwada ni Badungkaw. Apay nga ta. Adda nga ta aggugulo ijay. No adda gugulo, adda ko man na ariwawa. Awan mag, Intan, tapno maamwan ta no anya ti mapaspasama. Napanakla ijay CR. Awan mo tindag iti ko kumarik dito'y nagtugawan may. Napananda nga tangay. Napandagayam iti ayandag iti tao iti igid ti kalsada. Surotag man ida. Tiliwan nyo na gitaman nip doon. Tayo ti isling bag ti maysa. Anda karga na asilpon kas kadawalit. Aw, kitahan nyo dagiti silpon yaw. Tapno may subli ka da kayaw. Kapitan, takayumot gayam. Di kay nabigbig Nang limlim mo kami, tapno maduktalan me, ti agsip-sip doon. Naglaing kayo talaga ang kail. Nang limlimo kayo, tapno di da kayo mabigbig. Una. No amuda siyak ni kapitan. Diyak makaasidag ka dakwada. Ta sigurado alumiklik da kita aluko-lukaw. kasanoan na panunot yung tikas dyan nga inaramid jaw. Nang limlimo kayo mutkin ni Kapitan. Biliba mo nga rod ni Kapitan. Inayaban na, kat na pang kami pa iyabalayda. Kahit anya tinaramid yung iyabalayda. Ay kat imbaga na amang limlimo kami. Pinaglako nak iti fishball, tapno adda bungbungan dag iti tattao. Nagyan iti asidag, tagsipsipot no dagsipdot. Kat adamig nagpeso to yan. Mayat tinapanunot ni Kapitan. Siniriban na dagiti manip daw. Kampay day, tulungan nakpay kanaw ngaglakaw. Ang magsipsipot gayam dagiti matana kadagiti tattao. Naglaing kamutin anang limlimo ang kail. Natiliw ti manip daw. Ay, didak masiriban dagita. Sakpay lang ni Kapitan Inting. Kunak lalakit din no sa dino tinapanam. Tay di kuan kat di da kayo umitin makita. Adak iti asidag, ngam didak babigbig. Nakita kayo ang nakatugaw iti igit ti kalsada. Angam kunak no sa bali ataaw. Nakamas ken nakasanglasis kayo ngamin. Anya nga, iti pagaro po mo iti nakita na. Kunak ano da sakit yung makakar, so nakamas kayaw. Anya sakit. Nasakit lang ti nakam ko idi nasipdutan ti silpon kun wallet. Ita, inala idan dagiti pulis. Pati gayam di naramat da tricycle, kat saan da ako kwa. Intaray da kano. Iso dakil pa'y ati kaso da. Papanan nyo ka, day. Ay pinaayaban nak ni Apo Mayor, ta da kano pamadayaw nga itod na kanyak. Anya pamadayaw dayta. Pamadayaw kanyak kan kadagiti kakadwak. Ta wanted gayam dagiti sinalbag aman nipdot anatiliw may. Kasta ka, day. Imay da dito nasulinak a barangay tayo. Ang dito'y tinakatiliwan da. Uray sulsulinik dito. Saan asin sinanti kapitan? Uno dagiti officials dito. Ala, ingka nga rudan. Tapno daras ka makadanon ijaayan ni Apo Mayor. Pagluganan may ti tricycle ni Kwarog. Nay, adan ni Kwarog, inteng. Ay kamin. Yawid mi ti itada pamadayaw dito'y kabildatan. Mayat da maramidan da. Makatulong kapay. Nagmayat sarik na. Kasta ati Kapitan. Good job, Kapitan. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon. Virgie Puklay. Musika. Ken computer recording technician. Dante Martinez. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami.
Iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makadlaw kan tuyan. Wan, makadlawa ka. No agmula ta dito arubayan, agmula may naparinteng kang maribana. Ay na, idi pa iladamaw, nadlaw kunday ta. Apay dagito yung karuba ta. Agtutulad dan sa amin. Talaga mo't atultuladin data. Kita tumakder ta. Nay. Tumakder ta, mate. Ay, padasa mga aginat. Oo, kita badong naginat mo't ni Kapitan. Ay, talagang agtutulad na. Ay, padasak man akod-kodan to'y olak, Nay, kinudkudan mo ni Mariba ng giulo na. Ay, badaw, agtugaw taman, takitaan tanot tuladin data. Ay, wine. Ah, Agitan tang agtugaw. sige. Ah, Nagtugaw damang. ay, madintuyang. Talagang agtutulad na. Mare, gumatangak man iti tinapay a meryendaan mi kan ni Enteng. Agpili ka dita naka-display, no anya ti kayat mo, Maray. Nay, maribanang. Umay ka gumatang iti tinapay. Wen, tanabisinan kami kan ni Enteng anak mulmula ije paraangan me. Agtutulad kayon samot kin ni Kapitan. Na, anya nga agtutulad nga ibagbagamet marituyang. Ang mga nuwag sinungbat kayo dita. Ala, gumatang kayo ki ide. Umayak gumatang iti tinapay. Kita amday ta. Asino ti agtutulad ka data. Nakitam lang agpilpiliak iti tinapay. Isumutan ti gatangam. Apay kumatuladan ka? Ala, agpili kayo iti tinapay agatangan nyo. Day talaman ti diyo pag kinaawatan na. Ha! Talagang agtutulad da, badaw. Apay anak ko namday ta. Agasam, idi na pa nakgimatang iti tinapay ijay tersina ni Marikwanang. At damot ijay ni Maribanang agumatang iti tinapay. Aya, apay asanda nga ta makapanunot ti aramiden daya. Tutulad da nga raw. No rumwar ta mapanagmula, rumwar damay. Ay, awan da kita. Agtutulad ta kano, Enteng. Nagkuna. Ni Marituyang. Tultuladan ta kano amin nga aramiden da. Nambarak at tuladin ida. Kaya't kung arudan asong batan ni Marituyang itay. Ay, partakam ka di ti agmerienda. Ta inta ituloy ti agmula itirwar. Ay, isuda at ti agtutulad. Napandamat intuloy tinagmula ije paraangan da, Enteng. Tumalyaw ka, tumalyaw damit. Dati bagada nga agtutulad. Kita man. Agpayapayak Sige. Oh. Agpayapay mo ni Marituyang. Di isuda tinalawag nga agtutulad. Anya nga tati imulmula da. Natang siguro ta agtutulad da nga ron. Anya nga ta anatang. Okra siguro kun kamatais. Uray nga ta marunggay. Ay na, agtutulad da nga ron. Tinulad da amin na dagiti mulata. Apay nga agtalya-talyaw ka dito parangan may kwarap. Ngay, tinalyaw ka lang, Mike. Agungat kain. Ay, saan ka palubusan nga galay tinatay nga mula may kininana matuyang. Napay ko mga agalak itinatangyaw. Kat nagadumot ti mula da angkel kan antik anatang. Anya tinatay nga mula da. Kasmut lang dagitin mula yo Tutulad da talaga. Mas adadaw pa itin mula da anatangam da kayaw. Sigurado ka? Wine, naglalang tao. Kan adu ti bunga ti mula da. Marurudak kinitata ba daw ang kagawad? Apay. Agasam, 5 basak lang di balay da. Pag suspitsyan na kaon nga agala ka no iti mula da anatang. Ay na, kasta na talaga. Ado ti lumablabas nga inungungtan na no kasta at tumalyaw da iti arubayan na. Di na lamaw. Mas ado ti mula da angkel kaw. Kawan,
Ni Uncle Kaw, sana na imawt. Agala ti amin na kayat nga agala iti mula daan natang. Kawamot, dumaw-dawat ak itinatengda. Pudno ka day, kagawad. Kano ka na yon? Inaldawak sapay ang mapanagal-ala iti bulong ti marunggay da. Ala, saan yung arod atultuladan ni tata badong aan nakaimimawt? Maribanang, addaak manen. Ay, adda ka manan, marikwanang. Umayak dumawat itinatengyo amulayo kan ni Kapitan. Wanlat ta Ado tinateng midita. Aguma ka nga agala. Ije ko maayan da Marituyang dumawat ak ngam amok nga agungot da. Wen, adon akaaruba ti pinabainanda. Kasla lawan kasapulan da iti kaaruba da. Saan ana imas tinateng nuyim imot? Pudno maray. Bayam, ta iso dalaang ti agsida iti mula da anateng. Apay nga ta. Ay na, di mo man panimidan day ta inlutok anatang asidaan ta. Damdamaga nga rod dito'y bagay. No apay nga ta. Apay nga ta nga, anya. Apay asana na imas na ito'y mula ta anateng. Ay, wun nga raw. Day tamot ti salsalud-sudak dito'y bagay. Awan ramraman na. Nagtamnay. Anya nga tatiraman dagiti nateng amula da kapitan ken maribanang. Makikita kit nga ijay ti pag-alalaan ni Marijuana. Uray dagiti daduma akaruba. Ijay mulaeng ti pag-alalaan da. Mapankon sa padasan nga agala ijay arubayan da. Awan lat di ka pampanunutan. Panggapuam kumaamapan agala. Kainagado tinatengta. Awan nga rod ramraman na dagito'y mula ta anateng. Padasan tamit ti mula ti sabali Nagadutiking nan ko angkay. Uray no nateng lang ti sidatayaw. Ay naimas gayam tinateng amula mi ken ni Antim. Isumot lagayam ang nagaduti umay agala. Ay, makitkitam dagiti agal-ala. Umay pa agala dagiti kagawad mau. Ibagbagak nga rod kadakwada anasken nga agmula damit. Kasano ngay no maibos sa dagos dagiti mulayo anateng. Tanagadumat ti umay agala. Agmula kamin tumanan ken ni Antim Nagmayatan ang kail. Ay, nagmayatin nga. Ay, tumulong ka tumot Ha? Day talagsid si damot ti pagalis tuambut. Uy, saan mo't unay ang kail? Si kanto pati nangibos iti sabong ti karabasa. Tainal daw ka mga papanagalan. Isagsagot ko lang mo't iti armak abalasang ditadayang kail. Tuyang may lab. Yahoo! Hadakaon! Nagragsak kamutan ang nagapudita paraangan da kapitan. Ay, kitwan mo ta. Nagadaw, tinala ka nating da. Hadwa talaga gayam ti mula da. Anya day ta nakasakaw. Ay, tay. Agkuti-kuti mag. Adaunin na niya. Agtaraok sa mo day ta. Kawitan tuyang. Nangalaam. Kiti jaya. Anya nga ijay. Basta ijay. Ito dudumag di tabalay da kapitan. Idi mangal alak itinateng. Limabas iya sang wadak. Ay, tinukma ako na. Naglaing kan. Saan ka nga gungay? Napay ko mga gunguta ngay. Kat adan na imas asidaan ta. Ay, kat partsenta nga ro din Talutwa maun. Ta mga nuag taraw pa'y. Kat mangag ni parintay. Maray, apay, anya ti inaramid ni kabadong iji paraangan da Kapitan. Apay, napanaya ijay. Wow, nakita. Napansamot nagala iti nateng amula da Kapitan. Ay, excuse me, Marikwanang. Apay ko maamapan pay lang agala itinateng da. Ka nagaduti mula mi anatang. Mas dawak nga rod no apay anakitak ijay. Napan nala binisita ni kumpare na. Kasano kumaan na panabinisita, kat napan nakimeting ni Kapitan ija munisipyaw. Ay, kastaya. Nagmalmalam ija munisipyaw. Kastagayam. Nakitak ni Kabadaw nga adda awit-awit na anak kasako, kan nakasupot. Anya nga idagijay.
Wen nga raw. Anya nga tadagi jay. Na apay adamagam kanya, kat damdamagak nga rudgan ka. Apay nga main adamagam kanyak. Wen ata si kati asawa na, iso arumbang nga amaw. Ay di mo kunaan anatang manantisidaan tay ita kadakwarog. Apay, anya ti kayat mo asidaan, aya. Daytay ko ada payak na. Ken jay ada karay kay na kuma. Manok, ti kayat mo? Jay ngay kunana na. Kakaok kunana. Ay, awan ti kakaok. Anya nga awan. Katno ada may sa akawitan at tarakin ko. Ay, day tangarod ket. Jakmet makitkitan. Naa. Ay. Kaya't mo asawan na po kawan. Ay, ingka kitaan. Tapno mapanagnakam. Ay, amang ano ilimlim mga naklaang. Iso ajak makita. Nakman garot kitaan. Ay, nakitam di kakaok ka. Ha? Kakaaw? Di ngay kawitan ko. Ha? Itay pa'y abir. Birukag no sa dino tinapnapanan na. Mapukpukaw ang gail. Win nga rin. Ay, mapukpukaw. Kaya sapay makasidsidak iti kakaok-ok-ok. Tulungan ka namang biro ang gail. Ha? Tapno mairaman akmat ang makasida iti kakaaw. Kag an-anwan tangay dagiti mula taan nateng. No ijay met paraangan da kapitan ti kay kayat mo apagalalaan iti nateng asidaan ta. Bayam dita na malaylay. Tapod now, di kunada amas na imas tinatang tikaruba. Inton kon matiliwan na ka ni kapitan. Sa nabali ata kumparig, may. Nateng laeng ti rumbang amapan mo alaen. Saan mo nga iraman nga alaen ti taraken na. Limabas nga raw, kitiniliw ko na. Kasano nga'y numaamuan ni kapitan? Kasano amamuan na? Isungagtal na ka. Wanya, nabirukan yun jay kawitan. Saan antay? Kakaok kami kakaok. Ngam awan sumungsungbat. Ay, sus. Tinakaw dan Nagadumot ngamin dagiti karuba nga umayagalay tinatang dito'y parangan niya, wantay. Ay, saan da sumardeng, aging ga saan da ama ibos dagitaan nateng. Ay, anya nga tanok padasan nga imutan ida. Kagurada kan adagiti tawang gail. Na, Ay, inruam mon tumet ngamin ida. di da ko mamairaman ng ati manok ko. Sapay kakaiso na apalpalok magagtasidaan tayaw. Inaladaki din. Adda ka di suspitsam no asino tinangala ang gail. Ay, ada. Asino ngay? Ay, di mo ibagbaga. Ngam ti suspitsaket ni Paribadong. Oh, Isumot lang ti suspitsa kang gail. Iso metlaeng ti suspetsak. naa. Ay, agpapada tayo gayam. Ang gail, Ay, kita mau. Nadagal alay tinatang ijerwar. ay wait. Nimet paribadong. Di ko na siguro kat awan tayo ditoy. Na, apay ngay nga umay pala mga ala itinateng ditoy. Kat nagadumet timula da kanituyang na. Paray, apay nga galala ka itinatang may, Nay, apay dakis paray. Kit no nagadua karuba ti umayagal alay tinatang. Kano ada mulam. Way, nadangam na imas tinatang tikaruba. Mapukpukaw jay manok ka akawitan. Sidaan mi kuma. Ay, di nakpabasulan paray. Awan tinalala ka kawitan. Apay papabasulan ka kat ibagbagak laang mat. Awan nga rutin nalak. Apay ngay ako na ni kagawad ko ng anakita na kaidi na minsan nga imay ditoy. Nagala ka itinatag. Idirimwar ka, ada awit mo anakasakaw. Oh, Ay, dayjay. kanya nga di nakasako. Tila mo ibagbaga na dayta kagawad mo pare. Saan mo patpatsin dayta kagawad mo? Gaputa ba ah? Kanya't pakainaigan ti kinabaak na iti ibagbagak. Ay, wala niya. Sige man langay. Amin na kon. Wunayn, pare. Wunin! Ay, lawlawag ma. Kunak, wunayn. Siyak tinangala, iti dayja kawitan mo pare. Ay, makaungat taksan. Apay nga inalam. Ay, nagkunang nga alam kat kakaiso na amanok kaw.
Ay, makasidsida kami nga rod kanituyang ko iti manok, pare. Ay, naidarom kansan. Pare, agkumpare ta. Itarom nakiday. Ay, agtala ka mo, pare. Pagmultaan ka langan. Ha? So katam di manok ko nga inala. Day katimutam. Agmulmula manang da kapitan kan maribanang ijay paraangan da. Kitaum ida. Ay, saan mo man idataltalyawin? Apay, dakas no talyawak ida. Pagmultain naktumanin ni pare intingay. Tumalyawak lang, pagmultahan na ka. Kitwin na. Taddan tumanin mapukaw at arakin na. Kitsak tumanin ti pabasulin na. Pudno mga main, asikatin na nga la ijay tarakan na amanaw. Ay, agtal na ka na. Ay, palagip mo pa ilahag, mate. Kasi ak lang arudin na nagmulta. Ay natatabadong. Saan ka amamulta no nasaya at tiaramid mo? Ala, agnakam kangaminan. Ala, sige! Didan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyamat daytan. Nagapuak iji barangay hall. Umayak kumamangan. Ngam di ka pailan nakalutaw. Huh? Di pa'y nga minalpas ti boy-boy ak a pelikula dito'y cellphone ko. Kasanong iti panagsublik iji barangay hall. At dapay matkilaban dita. Ison ate kanab. Apay na? Jesus. Ay, anda mo basit anabati aprito alamos. Isunti sida, tagsublik adagos iji barangay hall. Wanan, tailepas ko pa'y da ito'y boy-boya. No oras ko mati pa naglulutaw. Agluto ka. Sana day ta buya-buya. Nasakit sa amat tinakam mo no agbuya ak. Ha, ti kayat mo sa amat pagsirsirbyang kalaan. Ay, pumanawak man langan. Nangayo tinapukawan ang kail. Ay, Apay, anya tinapukaw yaw. mapukpukaw sa niyan timtilimbong ti panunot na. Ha? Apay, mapukpukaw na ako na yaw ang kail. Di bilag buy-buy ay ti silpon na ti amo na. Unusan. Facebook. Apay, kanayon pa arumwarang kail. Kanayon anak kabiste. Ay, makapasuron. Jak amo man kanantim. Ay, nagbaliwan ni Antay. Saan la nagbaliw Nagbaliw-baliw. Ay, apay nga taang kail. Ay, jak amaw kanantay. Nakitam ka diti kumari tamaray. Rimwar manin anak kabisbisti. Saan ko nakita tamakumi kumakmat itay, maray. Ado nga bingka ti gumatgatang. Mas daawak no apay kanayon arumrumwar. Ada siguro pa kakumikuman na Anya nga hingata. Isulaang ti makasungbat dita. Ada ka digatanga, maray. Asukar ken kape man maray. Ang awan pa'y mo't kwarta. Ilistam pa ya. Bigbigat manan nga umut-utang ka. No ibagam nga agbayad kanto no makaapit kayaw, kaya't naasawan abulan pa iti bilangag. Saan mo't amaray? At damutin mabalin mi apurusan abo nga ti tarong mi nga ilakok intun bigat. Kasta ka day, maray. Kunak ano di ka imulmulay uman ti ikarkarem. Apayan, kapitan. Adal samot parikot mau. Ay, niman kumarim, kagawad. Si madut mutan. Kanayon pa'y mut adumawat iti kwarta paggatang na kanaw iti alahas na.
Into kadnawan maited ko, agpasugnaon. Anya? Apayan ngay akasta ni Maribanang. Jakman amuti naknakan na. No apay anak kasjay mutig. Uray ko maano saan anasadot. Kano pa'y nagbalin na usam iti alahas? Saan mat asigod akasta ni Maribanang? Siyak pakit din ati agluto no da duma. No iti bigbigat, siyak ti aglutaw. Apay adi iso ti paglutwam. Di namat nga ron kayat amariing iti masapa. Makaturturog ka no, kat bigata. Apay nga inawis na nga ginumparay. Kakaiso na nga awan trabaho ta ita. It's holiday. Ay, haliday ta. Saan ko nga mo dagiti aglabas nga aldaw. No kanayo na ka makumiko may bangkag ko paray. Imbagkit nito yang mo at kanayon nakatulungan iti trabaho. Di na ka mabalin at tulungan ni Maribanang iti ubram dita barangay hall, paray. Saan nakastati kayo ko asawan? Ure agluto la ko mamay. Iti husto nga oras. Kinudan ni di pa'y makadalos ken aglaba. Nay, apay ngay akasta paray. Nagadun ti murag mi. Dumawat iti kwarta. Ipanan iti laundry shop. Saanan nga aglaba. Pagparikutan mo gayam ni parinteng ni Maribanang, tuyang. Tapay pagparikutan na ako nam. Si Madok magkanaod. Tanda ni San ngaglutaw. San ka nung aglaba? Kanayon na dumawat iti kwarta. Kasta ka day. Kanayon pa'y arumwar anak kabistay. San mo tasigod akasta ni Maribanang? Amangan mait no adda tultuladen na. Nga ta, asino kumangay? Amangan no dagiti kakadwa na nga asawa dagiti kakapitan. Ti manakam, di natuladay, ti awan manaknakam na, tuyang. Ngam maasiyak man, kin ni parinteng. Ay, aguray ka man. Tadaman ibagak king kuha na. Anya nga'y kumatibagam kenkwan na. Sikreto mila nga lalaki da ito'y tuyang. Isuasan mo na damagay. Ada ka din ni parinteng, kwarag. Dali taunag, tata. Umunag kayo laeng no aday bagayo kan kwa na. Panawang ka pa nga ro dito arubayan ti balayda. Tata. Ay, wang gayan. Ada ka di mo ni Maribanang? Awan, anda na panan na. Ay, husto nga raw. Tapno di na mangag ti ibagak kanyang kalmaw. Apay, sana mabalin amangag ni anti ti pagsaritaan niyaw. Ay, sana. Ta ikagumaan tayo apagbaliwan niya ang time. Ta si madut ka nga rudan. Ha? Kasano kuma? Barang epektibaw, tinapanunot ka. Waraw. Nakalagip ka mo't asim marongkar. Paray. Ada nga min napanunot ko apamuspusan. Barang agbalew ni Maribanang, pare. Pamusmusan? Anyaday ta. Ibagam ada gusta aramidan. Kastoy, pare. Kampay iday. Mangala ka, iti katulong mo. Katulong? Na, adam manen swildwa kaon. Ay, katulagan ta ti babae, pare. Ibagata mabitlaeng akas katulaw. Tulagan ta ti babae nga gagayt ken asikasuan na ka. Saya atam may ti makilangan iti babae. Sigun mo't anasing putak iti babae pare. Tapno makita ni Maribanang ana asidag kayaw. Ket agimunton ni Maribanang. Ay, ay maawata kung ti kayat mo asawan. Pagimuna, bareng no agbaliw, pare. Sino nga ti babae? Ay, ada ka bagyak, pare. Tulagan, tapno kayat na, ti iparamid taking kuha na. Ay, alaman na ron, pare. Ipakaawat ko king ka, asaan ka permanente akatulong ijay. Kaya't mila nga pagbaliwan, ti kinasadot ni Kapitana. Kasano kumangay tatabadong? Kasano nga agbaliw? Pagserbyam ni Kapitan, insya. Kat nimod Kapitan, kanayon nakapatiray ukan, no adda ni Maribanang. Baring agbaliw. Kasano ngay no agimun, kat ipungot nak tata. Ay, saan akas karina nga gipungot dayjay? Saan mo't ababaing kalyay? Tano agipungot latan? Sigurado ka kadi asaan anoongat dayjay a kapitana tata? Saan ko naktumat? Pagimunin tayo, parang agbalew. Kasi ngamin ni pare inting kay.
Pare Badong, asino day ta babae? Imbaga ngamin ni kumpare nga inteng maray, akasapulan na ti katulaw. Mabanbanog ka nung ngamin. Ada para lutaw, para dalaws, kan aglaba dito'y balayaw. Ah, ay nagsaya aten no adda katulong? Saan na masapol nga agtrabaho ak? Ay na, mabalin ko ti ag cellphone nga agmalmalam. Wen maray, iso nagpabirok ni pare inteng ti katulong yaw. Nagtulagan nyo ka din, no mano ti sweldo na iti binulan. Ay wen maray, awan pagdanaga. Imasinso ka mat, Maray. Papanam ka di manan. Kanayon mo ti irurwar mo. Kakadwak dagiti padak akakapitana. In kami man agpasyar. Ay, imbag man tagpaspasyar ti into naron yaw. Ay wen senyoren da tao. Iso nga aginjoy mat Saan arigat akanayon? Mayat mat kit di ati agrelax. Ngam numaliwayam mo ti pagrebengam. Saan samutan nga umno day tamaray? Ay adamat katulong may ang mga ramid iti pagrebengak. Ada katulong yaw? Ay imbag man. Talaga husto tay kunak nga asinsukan maray. Ay wen ragsakak mo't ati kinasenyor ko. Sige maray. Taing kami agpasyar ka dagiti gagayam ko, akakapitana. Ay sige maray. Kakapitana gayam ti kakuykuyog na nga agpasyar. Isuasan apaabak. Nakabistay kan nakaalahas no rumbuar. Nakitam ka din ti katulong da maribanang maray. Saan naibaga na itay nga da katulong da? May ka di dito itay? 5 basta mapanda ka no agpasyar kadagiti gagayom na akakapitana. No kasta, kakapitana ti kanayon na akakadwa maray. Siguro day tamo ti kunana itay. Di na siguro kaya ti paatiw kadagiti kakapitana. Isuan nakabiste kun nakalahas. Kasta gayam. Inulaw dagiti kakadwa na. Tadi na pa yun aramidon ti pagrebengan na iyabalayda. Addaday ta iti kumarita no aramidon na ti pagrebengan na. Nga oray ka na yun da arumwar kadagiti gagayom na. Ay, agyaman akunay ta na imas ti lutong balasangkaw. Nabsugak. Agyamanak mga tanagustuhan nyo ti lutok, kapitan. Ay, umay kayo ka di agkapinton malam, kapitan. Mangidadangak iti danom tahuston to no umay kayo. Ay, dipindin to no. Adan to kape iji barangay hall. Kasta ka di, kapitan. Kunak no agawid kayo pa'y nga umay agkapi no adda ni kapitana. Ay, sa anak nga umay agkap-kape dito'y. Tadi mo't makaidadang iti pagkapit. Sadot day jay. Ha? Sinalpag nga inteng? Ay, simangpat. Ang kaslaawan nakita na dito'y salas. Nagdiretso pa'y ijay kusina. Kain, kunana iti katulong may. Asadutak ka no? Ay, agalwad ka, inteng. Agina na kayo pa'y basit di talamisaan, kapitan. Kabayatan ng isagsaganak timakan. Ay, imbagta nakalutukan basang. Agsubliak ngamin adagos iji barangay hall ta ada ramiden may. Amo kamin ti oras ti isa sangpet yu, kapitan. Sakbayek at ti agluto. Tapno husto nakaluto no sumangpet kayo. Apo, ay naggasat kit din ti makatumpong kun ka lalaki basang. Ay, naggagad ka naglaing kang aglutaw. Saan mo't, kapitan? Aday ta, nakagao akon, kapitan. Ayabakon ni kapitana. Kasangsagpet ko laang.
Kaumumay ko lang dito ayan tilamisaan. Nalpas kan anangan, inteng. Kano itay pa'y nga ayaban na katikatulong, di ka mo't umay adagaos. Ada pa'y napatag nga ubrak. Sika, day tala ang cellphone mo tinapatag. Kunak no di ka mangan Nabsog ka siguro iti ka si cellphone mo. Makan ayamot ti cellphone, tako nam anabsugak iti ka si cellphone. Mas daawakan ka. Ay, apay. Ada nga ta maitid day ta a cellphone kan ka. Ada makan mo di ta, hops. Ne. Timakder kamutten. Timakder? Dangarod importante nga aramidag iji barangay hol. Ay, agpalpa ka pa'y Ay, ijayak ton nga agpalpa. Masurunak amang kita iti taaw a cellphone lati muna nga aramidan. Inakon! Na. Anya jay kunana. Masuron amang kita iti tao, asil pun lang tamuna nga aramidan. Madinsamad ti mapaspasamak. Di nakit din pagan ano ni Inteng. Ay, kasaritak man ti katulong. Ay, Insyang, umay ka man ditoy. Apay ka di, Kapitana. Mano ka diti imbaga ni Inteng asweldom? 5K iti makabulan, Kapitana. Kasanon, no awan pang sweldo na ken ka? Ay, amok, ado ti paggastusan ni Inteng, tanga adda utang na. Ngam, kuna namat asweldoan na kanu, Kapitana. Dakkel tilon na, tada nangaramatan na iti kwarta. Addalon na kunayo, Kapitana. Wen, isu anam na maak nga utangan nanto ti sweldom. Utangan? Ay, saan ang mabalin Kapitana? Kasapulak mo ti kwarta. Tapno sigurado. Bayadak ti aldaw a panagyan mo ditoy. Kat agsapul kan iti sabali a trabaho. Ay, Inteng, umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anya? Nakaluto ka ko nam. Apay, ayan ti katulong ta. Apay, asan nga isuti naglutaw. Ay, pinagawid kun ta siya kun ti agluto. Siyak lang ti pang tadam, iti pang sweldom kuma ken kuana. Apay, pinagawid mo ti katulong. Ken kasano nga itad ko ken ka ti sweldo na, no di mo mat aramiden dagiti trabaho na. Inteng, ikarek, aramid kon ti trabaho. Oh? Pudno day ta, banag. Aramid naman, Ay, wen, pudno, Inteng. Siya kun ti mga ramid iti trabaho dya inalam akatulong. Ay, sus, nagsublitay si good aba ng dungok, Ay, mayat gayam dyan surong panay. Pinapanaw ni Banang di katulong. Saanin asadot? Maasi ang aming king ka, kumpari kay. Iso nakapanunot akit aramidan ta, pare. Ay, agyaman na ka. Ay, ipiktig ti insurong. Ay, Kapitan na Banang. Kailalaan mo lagayam ni Kapitan. Aping amin, adi mo aramidan, ti pagrebangam ken kana. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.